وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
إلا أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا ما زال يلقاهم في كل معترك حتى كرب القنا لمن على ودمي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق نبي مع الإقبال والرخام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي العشر الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما الدين ضيف هل صاحته بكل كرم إلى لهم الإله قريب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خميل فوق سابهة يرمي بموج من الأبطال ملتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق من كل منتدب لله مهتسب يصنو بمستأصل للكفر مستقيم على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد غربتها موصولة الرحيم وذلك دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مقولة أبدا منهم بغير أب وغير بال فلا تهتم ولا تهتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هم الجبال فصارهم مصادمهم مدارهم منهم في كل مصدم سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلوا ليلا وسادة وصلوا فصول هدف له أدهى من الوخام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم المصدر البيد عمرا بعد ما وردت من الليل كل مصبد من الزمان مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الخد ما تركت اقلامهم غرف جسم غير منعجم صل وسلم دائما أبدا
لم دائما أبدا على حبيبك خير تودي إليك والنصر نشرهم تهذب الزار في الأحكام كل كمي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نور الخير نبتور من شدة الحزم لا من شدة الهزوم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دارت قلوب العدا من باسهم فراقا فما تفرق بين البهم والبهوم سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجيمي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أهل أمته في هرز ملته كالليس هل مع الأشبال في أجي لا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم كم جدلت كلمات الله من جديد به وكم خصم البرهان من خصيم لا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم كفاك بالعلم في أمه معجزات بالجاهلية والتعليم في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الحمد لله رب العالمين ceerno Abou a jarama ani ceerno Basir Sow on jarama onon e wondiɓe mon yo Allah jaɓ ɓurɗo o ceerno Habib mo ceerno Muntaka Ahmad Muntaka Cheikh Oumar o wi haade ceerno arde o wiya on Allah jarama on jarama onon almuɓe yo Allah jaɓɗiɗo khidmaji batteɗi o wi en tottu ceerno Abdallahi An waɗa du'aw yama ɓurdu kala damal jangangal kala ɗo timmi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene tawtore sahabaɓe makko nayoɓe eɓe tawtore wadde joni kuccene ceerno Abdallahi An mubasharatan o sakki du'aw mbaɗen du'aw haade khalifa o arde ceerno Abdallahi An falyatafaddal dendagal bandiraɓe arɓe worɓe e rewɓe sukaɓe e mawɓe e dendagal hoddiɓe khalifa o ene wiya on bisimilla mon e hadara Cheikh Omarul Fouti radiyallahu taala anhu omo wiya on ahlan wa sahlan wa marhaban mbokk yi burdu bi buntu bi teer na egg na fi mu war a egg ceerno Abou Diaw ak ceerno Basirou Sow ak ceerno Abdoul Diallo ñoom ñooy kilifa ñi nga xamante ne
tàggakatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem taalibe yi jërëjëf si ndigalu xalifa bi si ndigalu ki ko toogal si keppaar bi wuutu ko fi laata muy ñëw moom xalifa bi di Ceerno Habib bu Ceerno Muntaqa Ahmad Muntaqa Cheikh Umar mboolem ñi wuy si woote bi xalifa bi mu ngi leen di ne ahlan wa sahlan wa marhaban mu ngi leen di ne bismillah yéen ñëpp na ngeen dal jàmm ak salaam Ceerno Habib nee na nag nañu jox Ceerno Abdallahi Aan al imam mu daal di joxe ñaan si wàllu buntu bi ñu jàng léegi si wàllu burdu yi Ceerno Abdallahi Aan fal yatafaddal o wi du'aawu koko du'a koko gas o wi Ceerno Muntaga Ahmad Da mo citee funnaange duuji ɗiwo duwarunoɗon ɗi kandi duuɗin duuji ko ɗin jahata a heddi enen kam mbiyeten tan ko amin en jetti Allah no feewi janggen fatiha e salat al fatiha yamirore Ceerno Habib hade khalifa o yottade o wi yo Allah waɗ en almuɓe yen ɓooy hawrude ɗo gonden e maɓe ɗo wondude cellal e kisal wondude e dañal e udditare yo Allah waɗ en ɗum jaɓa khidmaji ɗi mi janga fatiha ak salatul fatihi yalna yàlla mottali lépp yalna yàlla nangu lépp yalna yàlla barkeel lépp may ñu teewe waat ay ati at amin 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 bismillah hamziya صفاء ثم سلم على ما هو للخلق رحمة والشفاء صلي ثم سلم على ما هو للخلق رحمة والشفاء ثم سلم على ما هو للخلق رحمة والشفاء هلت الهدايات قلبا ناشدا للعبادة الأعضاء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة والشفاء وزالت الهدايات قلبا ناشدا للعبادة الأعضاء الفداء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة والشفاء تطرد الجن عن مقايد الإسلام كما تطرد الذئاب الرئاء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة والشفاء تطرد الجن عن مقايد الإسلام كما تطرد الذئاب الرئاء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة والشفاء فما ذلك الكهانات آيات من الوحي
لها نادي آيات من الوحي ما لهن مهاء صل يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء ورأته خديجة وتقى والزهد فيه سجية والحياء خديجة وتقى وزود فيه سجية والهياء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء وأتى أن الغمامات وأسرها أظلت منهن الأفياء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء وأتى أن الغمامات وأسرها أظلت منهما أفياء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء وأحاديث أن وعد رسول الله بالباس هان منه الوفاء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء وأحاديث أن وعد رسول الله بالباس هان منه الوفاء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبغض المنى الأذكياء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء وأتاه في بيتها جبرائيل ولذي اللب في الأمور ارتياء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء وأتاه في بيته جبرائيل ولذي اللب في الأمور ارتياء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء فأرادت عنها الخمار لتدري هو الوعي أم هو الإغماء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة وشفاء فأرادت عنها الخمار لتدري هو الوعي أم هو الإغماء يا رب ثم سلم على ما هو للخلق رحمة يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على يا رسول الله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسل المعروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم
والله محمد ثابت الميثاق حافظ محمد طيب الأخلاق والقدم محمد أشرف العربي والأجمي محمد خير ما يزي على قدمه محمد خبيات بالنور دينته محمد لم يزل نورا من يا رسول الله محمد أشرف العربي والأجمي محمد خير ما يزي على قدمه محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم والله محمد خير ما يزي على قدمه محمد خير خلق الله من مدر محمد خير رسل الله كلهم محمد أشرف والله محمد خير ما يزي على قدمه محمد دينه حق نذير به محمد مجملا حقا على عذابه والله محمد خير ما يزي على قدمه محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على يا رسول الله محمد أشرف العربي والأجمي محمد خير ما يزي على قدمه محمد زينة دنيا وباجتها محمد كاشف الغمام والظلام محمد أشرف والله العربي والأجمي محمد خير ما يمشي على قدمه محمد سيد دابت مناقبه محمد ساقه الرحمن به والله والعجمي محمد خير ما يمشي على قدمه محمد صفوة الباري وخيرته محمد ظاهر بل ساتر رسول الله محمد أشرف العربي والأجمي محمد خير ما يمشي على قدمه محمد ضاحك للضيف مكرمة محمد جاره والله لم محمد أشرف العربي والأجمي محمد خير ما يمشي على قدمه محمد طابت دنيا بباسته محمد جاء بالآيات محمد أشرف العربي والأجمي محمد خير ما يمشي على قدمه محمد اليوم بات الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا رسول الله محمد أشرف والله
كاتم للرسل محمد أشرف والله العرب والعجم محمد خير ما يمشي على قدمه صلى الله عليه وسلم يومك لا إله إلا لا إله إلا لك لا إله إلا صلى الله عليه وسلم على جمع البوتيني نراد الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه ساد الورى قبل آدم ألا إنه علوي وسفلي وآدمي شفيع الورى روحي فداء كذا دمي يلذ بي في الحشر أبناء آدمي فيرضي لهم ربا ويكفيهم آية على جمر الفتين لا الله عليه وسلم على جمر الفتين لا الله صلى الله عليه وسلم والمنتقى لله بين عباده ورحمة في علوي وبلاده ومنبع الخيرات لأهل وداده كبير عظيم القدر منذ ولاده فما بان إلا في النقاوة والبكي يا رسول الله يا جمر الفوتي على جمر الفوتي دلال الله صلى الله عليه وسلم على جمر الفوتي على إنني اخترت حبيبا وربه فبايعت حبا وأيدت حزبه وكنت له سيفا وحاربت حربه
كذا فليكن من قدس الله قلبه فما فاز إلا من تمسك بالمكين لا إله إلا julbe ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam Alhaji Muhammadu Lamin Balwi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jibina ko makka mbaadi makko feeñi Hafsata wonnoɓe jidda mbi ko lampaji kuɓata yamana siketake ko lewru ummiɗo makkata ala booti hediri sikke peyngol Muhammada sallallahu alayhi kede dokke Allah ko sa kawnide annabi la ilaha illa la ilaha illa la Alhaji Muhammadu Lamin Balwi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nane julɓe gueɗe keeriɗe kawniɗe ɓurɗo fo mono feere guite sirru birniɗe leyɗe fo saɓami hoore yasaman e rondiɓe arsi fo so ɗanima guite mum ɓernde ene zicra jeyɗo fo mo ala nando korsuɗo biyeteɗo Ahmada la ilaha illa la ilaha illa la la ilaha illa badani mawninan ya Rasulallah Alhaji Muhammadu Lamin Balwi nabi so dari may kaaje ma wona mande majjata so koye leydi wona tate duuɓi ene ura soytata waso leydi kala nde o yaɓi ɓore makko deƴƴata mo kala nde muusi wona annore ene jalɓani bata so yehi duura maɗa magueje wona ɓuuri Ahmada ɓuure ɓandu seyidi ɓure ɓandu seyidi woto mislu butelaji nandata butel nandata kame lewro kame nage keftata lati e zafarade e miski woto yeeso awrata ala fofo abadan ɓurgol makko nde wem jata la ilaha illa la mbaɗeni mawninan nelaɗo Allah wallahi annabaɓe fo neɓe ndiɗori ko an woni imam Rasulallah annabaɓe fo neɓe ndiɗori an woni imam ya Rasulallah Muhammaduna huwa sayyidina fala izalana Muhammaduna huwa sayyiduna fala izalana bade famuhammadana huwa sayyiduna fala izalana bade famuhammaduna huwa sayyiduna fala izalana bade
فمحمدنا هو سيدنا فلا نزلنا لجابة محمدنا هو سيدنا فلا نزلنا لجابة فلقد لنا بدأ الصبح بدا من ضلاته وليل دجى من وفرته فمحمدنا هو سيدنا فلقد لنا فدلنا وأولى أهدى سبلا لدلالته فمحمدنا هو سيدنا فلا لنا جود فدلنا وأولى أهدى سبلا لدلالته فمحمدنا هو سيدنا فلقد لنا لجود أسكالنا سبي على الحسب كل سيدنا فلقد لنا جود أسكالنا سبي على الحسب كل العرب في خدمته فمحمدنا هو سيدنا سيدنا فلا عيب لنا لإجابته ساتي سجرا نضق الهجر سوق القمر بإسارتي فمحمدنا هو سيدنا فلقد لنا جود دون لا صرفا والله أفا أما صرف من أمتي فمحمدنا هو سيدنا فلقد لنا لجابته جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعا لحضرته فمحمدنا هو سيدنا فلقد لنا لإجابته جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعا لحضرته
رفع tabarakallahu almaddaji on jarama yon ɓooy weltinde julɓe yo Allah sellin daade ɗe sellin ka terɗe ɗe kala ko mantuɗon annabi yo Allah jaɓ hettotoɓe kañumne ene ketto mantugol annabi sallallahu alayhi wa sallam en kettiri sabi Allah ɓenne kadi yo Allah jaɓ ceerno Habib ɗi kam naane nde mbimi yo Hamsi o yima mbimi ɓe tottu Almadda Abdoul Diallo ceerno Habib wi kam tottu Moussa Gangue en mbimi so Allah jaɓi hay goote maɓe hejjitaki so Allah jaɓi kamɓe almaddaji ɗi mbimi yo hakkille makko deeƴa kanko ceerno Habib kamɓe pop maɓe jim sabu ko ɗum programme almadda Moustapha Tall mo Muntaga mo ceerno Oumar Halwar suwa yimde taw Abou Sow kañumne ko almadda koye galle he woni ko almuudo e galle ko ɓiɗɗo suwa yimde taw ceerno Idrissa Cimbo suwa yimde taw ko tabarakallahu ceerno ari ceerno noon wiino aare ɓe mbi wasarɗo am law joom Maqamatul Hariri koye anjasa hurrun ma waɗa joom Almaqamatul Hariri wi noon ceerno Nasiru bisimilla ceerno Makki bisimilla ko tabarakallahu ono fof ma ceerno are mon kala gonɗoɗo e caalini e ko yalti caalini onon fof bisimilla mon ceerno wi ene bismo enen kala jetti Ahmad Habibou Thiam ko multasimu ɗo fuɗɗotomo ɗo joofate makko ɗo gasate makko ceerno Muntaga Thiam e wondiɓe mum arɓe joni walla hanki ceerno wi on bisimilla mon o wi o weltima e gargol mon on mbaɗi ko poɗɗon wadde neɗɗo so waɗi ko foti wadde welte ceerno Nasiru Tall to kuña kaari ari yettima joni o waɗino waɗanno alhamdulillahi en beltima e gargol makko ko onon jeyi ko wi ceerno Seydou Nourou Baro gila puɗɗiɗon burdo o haalani kono noon omo juura o jeeyi tan kanko geste wadde kono noon ceerno wi alhamdulillahi dokken ceerno Seydou Nourou Baro konngol o salmina dental ngal ceerno Seydou Nourou Baro wi ceerno assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu o wi so wonano yamirore kanko kam addatam tan ko barkinorade kadi fawti hen soko Allah o yo wona bawɗo haalde kono noon kanko fof e ronkude wawde haalde omo wawi wiide ceerno o jarama o wi khalifa o jarama koko jiɗɗen o waɗani en ceerno mawɗo ene wawno yaade wasa waade no wayi joni ni kono noon so wayi no wayi joni ni en fof en dendi en jettini ceerno Allah enen noon ko ceerno o jetteten so wayini ko ceerno e miñiraɓe muɗum fof
enen en mbawa haalde sona wiide en beltima yo Allah juutno ɗum ha juuta amin juutden e makko ɗum tan woni ko ñaaguiɗen Allah o wi en jaafnima en gona wawɓe haalde haala ka machallah kaɗo haala gay a ceerno ñande fof foti yamirdema ya haal o wi hayrul kalami ma qalla wa dalla o wi haala ka raɓɓiɗi kon rendini nawri ko heewi barakallahu fiika an ceerno Seydou Nour Baro hanki ceerno o ko lomtaɗo ɗo won gantumo jogino o yehi gila hirde nde fuɗɗi omo jogino gantu kanko ceerno jowitiɗo he men enel pop alhamdulillahi jonni ko lomteteɗo Abdallahi Rasin kan ari ko pengal e pengal galle he omo arde Alaji Moustapha Tall e président ahbab Ceerno Ahmad Tidiane An ɓe ngari o wi no mbiɗen no ceerno heewi wirude ni are arɗo am law ɗondiren ko puɗɗoɗen nden gasnen hande 10h moins 5 puɗɗiɗen hande 10h moins 5 puɗɗiɗen hande moins 5 puɗɗiɗen alhamdulillah ceerno Nasiru Tall Kuñakaari kanko lomtoto ceerno o hande bisimilla ceerno gadde ses goɗɗo ceerno Makki Muntagari ari joni ceerno Oumar mo ceerno Muntaga e ceerno Cheikh Oumar mo ceerno Ahmad Madani ɗo Njum ceerno Cheikh Oumar Sy honorable e dendagal julɓe wonɓe ɗo bisimilla moon bandiraɓe keɗodiren dokkodiren haqqillaji o wi konngol fergo Cheikh Oumar enen fof ken fergo ala jeyaɓe ɗo ummiɓe Makka jeehi Madinatul Munawwara ɓen ko ferɓe ummiɓe Aynumar jeehi Fas ɓen ko ferɓe ummiɓe Gaye jeehi Tiwawon ɓenne ko ferɓe ummiɓe jeehi Touba ɓenne ko ferɓe fergo koko barkini bisimilla ceerno Nasiru ceerno Nasiru assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wi iltisamul awamir la yadur kede bandiraɓe jafoɗon o wi sen jooɗima e yeeso ceerno kala ko ganduɗen pop ko mbawɗen haalde kala
majjirat en sabu haybo e teddungal ngal e andudemo kadi addi en ɗo ko juurade ceerno rendude mago sallallahu alaihi wasallam ɓe gandi so o ari so ɓe gari hen o yeltoto kala ko ene weltina ceerno o noon ene wela en ceerno Cheikh Oumar Anne bisimilla monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne bisimilla ceerno nani yotti joni ko Cheikh Oumar Anne nde ceerno Nasir haalata ko monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne to Njum kañum yotti joni ahlan wa sahlan wa marhaban o wiino ceerno wi ergo woni ɗo Allah enen feer kala saha fera gilana mawlana Cheikh Oumar radiyallahu anhu feri o ferde ta meɗen gilandeen haa jooni omo jogi lomtooni taaniraaɓe ene jogii lomtooni taaniraaɓe yaadunooɓe Cheikh Oumar ɓe ɓeen tan ngoni ɗo e yeeso ceerno ɗum tan kadi ɓe gollidanno e mawlana Cheikh Oumar so tawi wiyaama neɗɗo baam makko ɗo acciri ɗo ɗon o fuɗɗori sahaa ena ronke faamede kono so hakkille duri tan ene foti famde eɗen mbawi wiide ceerno Mountaga Ahmad radiyallahu anhu accirnoɗo khadimul hadarati ceerno Madani Mountaga ko ɗon ɓamiri kañumne firlitade golle jinnaɗo muɗum ma taw golle ɗe taw peewano kono noon golle pewɗe haa timmi ɗen jarani firlitade ɗo accirano ɗo ɗon tan jokkat ko ɗon tan kontinat ɗum waɗi en jetti Allah no feewi dande en khalifa men oɗo khadimul hadarati oɗo wi golle Cheikh Oumar radiyallahu taala ɗo mawɓe gaccirno ɗon o jokki o continiri ɗon wono diine l'islam o hakkilantagal yaadude zaman mawninde annabi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Oumar gurdam mum fof ko hen waɗi gollal ngal mawlana Cheikh Oumar sakkiti gollude ko safinatu saalih ɗum woni ko jolli en enen kala naane yewtere ceerno men o wi ko wonko haalno sahaaji waktu ono faanirta ni joomum wawta yettoyaade to yiɗi yettoyaade to o haalni en mawlana Cheikh Oumar ko golli golle annabaɓe o yettaaki annabaɓe o dartaani ɗum ni o wonde kay saabaɓe kono noon o golli golle maɓɓe o yi ala leyta siiri halli luhugu bi ahli wa ghayatu suuli akhzu adrafi zeylihi wa tahqiqu kawni warisan hazza najlihi ɗum ɗon haali pop haali Cheikh Oumar o haali hoore makko neɗɗo ɓuri andude hoore mum kanko Cheikh Oumar radiyallahu taala anhu o wi mbele yettaade sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam mbete mbele ɗamino ɗum ɗon
ɓeen keɓtotaako hay gooto waawa heɓtaade mi dartaani ɗum kono noon ko dartani ko yo Allah newnanami tan mi waawa nanngude e caɓe wutte annabi sallallahu alayhi wa sallam mi nangitoo heen Allah hokki mawlana Cheikh Oumar ɗum ɗon gorendemo ko won gorendemo ko rendaani hay gooto wona Allah waawira noon de alaa ko Allah hokkiri noon mawlana Cheikh Oumar Allah hokkimo noon rontu Seydi Cheikh Tidiane o haali oy ngon wondel Khalifa Cheikh Tidiane ɗum mbeɗa hago inɗo mi sikkitaaki ɗum komi ko goongire e goonga ngal ɗon geɗal mi rontii ngal wonde Khalifa Cheikh Tidiane dow leydi nela Cheikh Tidiane ko ronti e annabi sallallahu alayhi wa sallam e oɗo sibar mo Cheikh Oumar radiyallahu anhu rontiri ni andude zamanu makko ɓe o yontiɗa taw ko andude tawana he men jeeyani taw ko araɓere ko safalɓe ko andude jaɓanimo ɗum ɗon sa ha limtimo mbimo mbi kanko woni khalisu khulafa'i rasidin rontuɓe nelaɗo Allah nayoɓe ɓe ɗomti zahiran wa badinan caggal mal hay goto rontari nelaɗo Allah e zahir e badin ɗum haali ko alhasan ɗo ala ko timmoy ala ko rendoy sona e mawlana Cheikh Oumar radiyallahu taala وورد مكتومنا يتلى على هلال شهر الفوتي وورد مكتومنا يتلى على هلال في غرب إفريقيا يهدو به عمر إن فمدني مولنا شهر الفوتي وورد مكتومنا يتلى على هلال في غرب إفريقيا يهدو به عمر شهر الفوت يكفي الرماه دليلا أنه بدل يحمي الجواهر حسنا حوله السور شهر الفوت ترى السفينة في الطوفان جارية نحو السعادة لا خوف ولا خطر شهر الفوت لآدم وسعيد فخر فوت به وأهل فوت به فاقوا به افتخروا نوال شهر الفوت في مصر سابق فرسان اليراعة في مدمارهم فأتى رأسا وهم مدر شهر الفوت أوي فقال لا ودني إياي منتظر وواجبي فيه لا أبغي ولا أذر شهر الفوت تلك الخدود غداة البين قد دمعت من خيبة الجن لما قالهم فجر دون قد عيروه بلون المسك قلت لهم نحن الجنود ونحن الماء والشجر شهر الفوت فبلدة عنجبت أنت له وهبت لها تقدم كي يبدى بها الولر شهر الفوت العلم والدين والأمال ترفعها والنسب والنهت والفلاح والمدر جانا المدى الله سلين دانinde o yi fa tabarakallahu halaka haali hoore mum o wi ceerno yaafo minen bopp ɓen ɗaɓɓe ma yaafuya o ƴettude sawtu e dow ma ɗo gonɗa weeɓata haalde ɗon aɓe jiɗi haalde mawlana Cheikh Oumar eɓe mbaawi haalde e mawlana Cheikh Oumar haa weeta tawɓe tampani sabu ñemtinde on
onon noon woni mawlana Cheikh Oumar kala ko neɗɗo en ndaare Cheikh Oumar yo ndaarɗo ma ɗo to bange golle to bange zaadi bange haqqille to bange kala kala Cheikh Oumar woni ɗo ganden ɗum issan wa ma'nan العربي بالولد سر أبيه لأنه منه وإليه يعود لسيرورته على صورة أبيه قال نتو غاندور بيدو do famdi do ndaare hen baaba so yiha mawnidan baabo tan yiyata ɗum ko Cheikh Mawlana Cheikh Oumar wonɗo sendarim jiene mako Ceerno Muntaga Ahmad sendari Ceerno Muntaga ko Ceerno Seydou Nour Cheikh Oumar wonɗon Cheikh Oumar ko Ceerno Seydou Nour wonɗon miñe Baba Taal ene salminma kanko yaano salminoyde yottinde calminago e jaarugol maɗa ko isahi mbiyadeede Ceerno Madane a jaarama yo Allah yombo moƴƴere tampere o lomtima toon e jaabaade o wi Ceerno Baba Taal Ceerno Madane ko waɗi ko golle mum waɗi ko place makko o waɗi golle Cheikh Oumar o golle hande kala taaɗum Cheikh Oumar fof o yiiɗu o karriru ɓoggol nane daane nane juuɗe ma sabu jabandemo jinnaɗo ma Ceerno Mouhamadoul Bachir Muntaga ɗa ɓoftinɗa galle Cheikh Oumar fof ɓesgu Cheikh Oumar fof nen caggal ma aɓe gandi an aɗan caggal bamma minen fof caggal ma min woni kadi ko ni tan Cheikh Oumar radiyallahu anhu wurno Ceerno Makki nani sawndima eɓe gandi haqqille makko no wayi yultude machallah ahbab nani sawndima fof rabide nan sawndima fofof ko fayko Cheikh Oumar o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ceerno wiya jarama Ceerno Nasirou Ceerno Makki o wiya assalamu aleykum o wi caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi eɗen wiya Mawlana Cheikhna Ahmad Tidiane Chérif yo Allah yettude moƴƴere o wi Ceerno ɗacca haqqe jaafuɗa o wiya yaafu no feewi kanko dingiray o yiwi o ari ɗo Ceerno Nasirou Tall o kuña kaari jeya e potti ɗo konngol ngol o yewtuno ñanden kanke Ceerno Nasirou ɓe joddaki ɓe ƴewtani habaru o konngol ngol ɓe jewtingol ɓe jewti habaru Ceerno ngol konngol Ceerno Nasirou firliti ngol konngol tan jarama Tall Ceerno Makki a jarama o wi Ceerno Nasirou a haali Mawlana Cheikh Oumar o ronti annabi ɗo a haali Mawlana Cheikh Oumar ɗo ronti Seydina Cheikh Tidiane Chérif ɗo a haali ɗo ronti togor makko Seydina Oumar ibn Khattab Seydina Ali Seydina Ousmane ibn Affan en wayno annabi so ɓenni ko Oumar en tan keddi so annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓenni ko Oumar en tan keddi
aw seydna aboubacry seydna ousmane seydna ali ɓen fof ko umar en tan خامسهم عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز هذه كوي شيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه eno wayno ma mbiya ko Umar en tan ngoni aduna e Umar Ahmad Muntaga Cheikh Umar Ahmad koye maɓe o jeeya fa tabarakallahu nde umme ɓenne ene yaha ene saro ene yaha ha are Cheikh monsieur le ministre Cheikh Umar an oɗo nde Cheikh Umar an oɗo woni ministre leydi ndi tini ɗum nde woni ministére nde Fuuta tini ɗum galle o tini ɗum galle Cheikh Umar tini ɗum Moustapha Fuuta tinani o woni ministre Fuuta tinani o woni ministre wallahi Fuuta tigi boɗɗon ɗo boɗɗon hay goto wawa liggi amen ay almaddani tini hande jum ala seulement jumɗan fof nanda woni keɓa sarewu ala jumɗo gurdam o yi albarka Allah albarka mon ceerno jarama Cheikh Umar ani fof e barke ma alhamdulillah Cheikh Umar an ceerno wiya jarama saɗa yahanno mitim minen fof min jaha Ama Tidiane an wi lomtoɓe président ahbab an kay saɗa yaha wona an tan yahata alhamdulillah njum sansi e tama an Cheikh Umar an njum ɗifti e tama an Cheikh Umar an njum weltima e tama an Cheikh Umar an kono haɗo woto haɗo ya ha yeso woni wiɗa amin sabatal ceerno nena nanga yekkati ay kaddu Moustapha nena mbooloo assalamu aleykum mu ne sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la jox sa cër di tàllal loxo borom bi teraanga bi am si kër gi ñu am saas nekk ay jullit bokk si Mawlana Cheikh Umar Ceerno Muntaga dekkali yëf yi jox la témoin bi nga di ko jiital ànd ak say rak ànd ak xarit yi di doxal yoonu yàlla 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 saxal te barkeel jumaa ñu sumb yàlla nañu yàlla may lépp lu ñu sumb ñun ñëpp ñu naalu ndoo ko ak xalifa bi ak say mboomi rak Ceerno Seydou jiite ko Ceerno Seydou yéen ñëpp ngeen jiite ñu daal di ubbi jumaa ji kon nag ñu ngi ne taalibe yi nañu góorgóorlu làmbaat jiiba yi xas nañu ne tukulóor yi duñu cotiser bu baax ñoom xas nañu ne Haalpulaar yi duñu cotiser bu baax suñu aajo ak soxla xalifa bi bépp mu suñu soxla yépp mooy jumaa ji nan lay teere nan lay eggee kon nag ku nekk na nga takk sa tubéy kon nag ku nekk na nga gën a wagaru takk sa sër na nga gën a takk sa sër indi sa ñaq nga indi sa ñàkk barkeelu si néegu yàlla bi barkeelu si néegu yàlla bi kenn du leen jërëjëf nee na ñun Haalpulaar yi ñun tamit du ñu nangu loolu
du ñu nangu kenn ëppalewuñu du ñu nangu tamit kenn gën ñu ndax yi fàtte nga Yérim Sow Haalpulaar la doomu Pël la doomu Fuuta la ak lim ñu def ci jumaa ji ndax fàtte nga président Macky Sall lu mu def ci jumaa ji kon nag du ñu nangu kenn ëppalewuñu du ñu nangu kenn gën ñu da nga fàtte ñiy joxe fukki dërëm juróom ñaar fukk alhamdulilah nee na loolu tuutiwul ñu ngi ne dalal ka nga xamante ne mooy Ahmad Ba ancien premier ministre de finance ak des étrangères ne tur yi yëpp day dem nekk doomu Ceerno Muntaga Ahmad tur jooju du dañ ba ilal abad Ahmad Ba mi doomu Ceerno Muntaga la fii la doon fekk Ceerno Muntaga Ahmad su ñëwee su demee Ceerno ne Ceerno Madani ñëwal dépasse ñëw na mu xool mu ne Ceerno lii kay ëpp na dépasse alhamdulilah lii yëpp Ahmad Ba liggéey na ko ci kër gi alhamdulilah ñu ngi lay ne bismillah dalal jàmm ca ne moom làmminam moom xalifa bi lott na ne bismillah monsieur Amadou Ba président Ahbab moom moo lay gàttandu nee la bismillah kooku moo lay gàttandu nee la bismillah ne moom xalifa bi fàttewul lu ñu digaale woon ak moom ndax arab yi dañuy léebu ñu ne wa sardu am la nit ki soo jaayantee ba fasante kóllëre na nga mottali kóllëre ji waaye lii si mbir mi la bokk si liggéey bi la bokk ne waxtu bi weesu nañ ko waaye nawet juy baax day nekk di taw rek taw bismillah président Ahbab Ceerno Ahmad Tidiane Anne Ceerno nee na nga dalal monsieur Ahmad Ba nga dalal tamit monsieur Cheikh Oumar Anne Ceerno Seydou Tall Habib bismillah alhamdulillahi rabbil alamin salaatu wasalaamu ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yamirore de ne weli ha maayi kono noon ene teddi kono noon kadi ne teddi ceerno min gandi noon an moƴƴere ma kaala min calminima an ceerno ko fof ko ahbab Cheikh Oumar kono noon ɓeɗo mi wawa wasde an ceerno min calminiɓe min kaaliɓe min calmina an Allah
ceerno wadde hen cellal ma alhamdulillah rabbil alamin Cheikh Oumar minen jangti o yarata ɗo ko juma o ɓurɗo dolnude yo Allah rokkumbo o joofa e dow jam wondude e cellal e weltade mawde uddite e dow jam Allah duuɓi Muntaga woppiri men ko ɓuri ko hen mantinde ko deftere makko nde o waɗi nde jooɗade juuɓi 4 aɗa winde gurdam Cheikh Oumar wona deftere nde wonnene ɗo taw ko alhamdulillahi rabbil alamin kono noon oɗo juma kay so joofi wallahi ma ande ko juma ɗum ɗo joni ni jonde nde kono dille ne mbaɗi Premier ministre Amadou Cheikh Oumar bisimilla mon mbawno bismade ko no haali gayni kon ɓimɓe Ceerno Mountaga garɗon galle moɗon hay so nati ɗum indirede to banggal gollal mon ko hen jaadoton ha abada ka premier ministre ka ancien candidat président de la république wona hunde tokosere ko ɓuri tataɓal Sénégal wotanima ko hunde mawde wona hunde seeɗa aɗa wonde Cheikh Oumar alhamdulillahi rabbil alamin gon ko darde on wonde fof kono almuɓe timmin ɗon gueɗe ɗe fof timmin ɗon fuutankagal mon ɗo mbawɗon wonde fof fuutankoɓe fof naftori yo Allah junnu yo Allah hisɗitin yo Allah junnu yo Allah hisɗitin bisimilla e galle moɗon machallah allahumma salli ala seydina mouhammadin wa sallim haade mi tottiɗo micro ko mbiyata ko naniide ceerno minen dendagal ahbab Cheikh Oumar min tampata e hesɗitinde hakkunde amen e ma almudagal hakkunde amen e ma ɗoftadema farnorade e ɗowdi ma machallah e haqqille mba Allah rokkuma e gondigo alhamdulillahi rabbil alamin komin soldeteɓe ma no mbiɗa fof ko noon ko mbiɗa fof ko noon sa suuti jambere tan minen min tetat jambere nde min peƴƴa somin peƴƴi min dasa somin daase min mofta eno jiɗirɗa fof ko noon min jiɗiri ɗum mi yiɗano gaynude haala ka mi haalani ɗum ma saaha fof mamin kalto ko way noon inchallah ndo jonde jooɗi fof min kala ɗum ɗo min kessititen ɗum min ñaago e barke lewru ndu barke rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo fof yo Allah gonɗin ɗum yo Allah sellin ɗum
yalla gonɗin ɗum yalla sellin ɗum yalla gonɗin ɗum yalla sellin ɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim Cheikh Oumar salmitimon onon hoɓɓe ɓe dental ngal bob salmitimo on onon hoɓɓe arɓe ɓe o wi ha tengti noon Abdallahi Racine Kane Alaji Moustapha Tall inspecteur général d'État Ceerno Ahmad Tidiane Anne président Ahbab e juulɓe wonɓe ɗo woɓɓe e woɓɓe oɗon pop khalifa o wi salmitimon alhamdulillahi on jarama tawtorede on jammo so khalifa o wi min beltima hen no fewi son ngari he dental go dental e Sénégal jowumen beltoro ala ko haali dental Mawlana Cheikh Oumar Fouti kañum jeeyi on onon jeeyi dental ngal bisimilla mon on jarama yo Allah teddi non min punno dartade ko gila 23 heures wonno ko honorable Ceerno Cheikh Oumar Sy wi kon aroɓe min gone hankadi lelkinade seeɗa par seeɗa seesa par seeɗa ha jottoɗon onon pop on jarama e tawtorede nde onon arɓe ɓe pop ceerno o weltinimon onon ko konngol mon monsieur Amadou Ba walla monsieur Cheikh Oumar Anne konngol mon Cheikh Oumar Anne wi yo Amadou Ba monsieur Amadou Ba o haal o wi monsieur Amadou Ba wi ceerno kala ko fonno haalede a haalaniɓe ɗo ko almudagal tan woni ɗo ɗen koyɗe addi en ɗo ko ceerno haali ko en mbaɗin ɗum rawande yo Allah jaabo ko duwaɗo ko en mbaɗi ɗum hikka yo Allah rokku en taweede duuɓi limtindi taw khalifa o ene wonde men eɗen gonde makko jaram ba ya Muntaga Nurna حسن المقالات بالمصطفى
رمضان النبي يا ربي منان آمين آمين يا ستار تامن له نورا من النور من نور الولايات. آمين bien آمين bien آمين آمين moom leen a jees yàlla jaab Arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez. À gauche, à droite.